La force ma ka human rights karma anto ku fiab so bia jomio jin karm le Karachi jane president zo ko bazan a chante pare akolan baniranga dunya ngo akolan banga ba te guruma amaka yo banyara la ya yelo okay to chekati azam pawte banam na zaduma tihnum wala na ngunam duka gasi nguntin mina za sanye vile katon parti ala fi anta hadi ko puni kati ato kana ta jinjimo puni ta za amfana din biyan an zanti samban nan ma kamatin punkun nan da sham jimo kati piyul bole inside tamale gaida com tv zo ngomma mingu ya gbo jima kare yan chantin yan yala abu muaz kayara sashe kama boranto bol ma abu farid lala nyele zo mi ti amala nirba yiti dumo puni sashe kam ti kulu borba bu punyala bankana do ti aga hanu borba yeb kana kat zan fa ndin bien nzan tinya ti chane zan bazan woya ti mi bo na te yulia ye to ashele dinye homosexual do bomo do ti be pa bom o pachi ayule sahamo de bebia go puna pam karmal dabiam westness mo kat mi ka bra pille to bon ko pille ma ka kul chena ku chena katigba banye gban sabla mo katigba ti mur la bomma en kananwa en afana mi yelti la ban ma na male barna chezanti ni salma de zo de mal debem pam de zo katiga nu bole pamba yidu mo pune yeti te bohba la ban ma de chuta na nyala wula ka soden katiambo karet di kulube chi ama karakul habiane dala zo te mala CEO of Kasadiva Foundation Aja Fozi Ambalama kana nche Mr. Said bazanye te regular guest imaraba te gomna ezo ma aja gomna tuna kuna ma chongna yang bon so bon yinsima galsi pam so shana gon kana china gon kana tina dawai kallan manka another corner. Okay, that's beautiful. Hey bro, dianan dawai katupo of course. Tuli chekan kana ajia sana. Zombo na tulia homosexual mpun yalle. Okay. To understand of it nyala do bom oduchi ti ene do bom oduchi bi ni gafara bi amare me bi bukuli ambian me kama paane du ne bian sham ka harkanen pyarbu sunsune kabnetu martaba shabnetu yen to gol taba kama paane du ne tune bilam sham lalabnu mami dingman la alquran pahte zone zanchang de polo amnab lutu sa shabanda nang le kafutina shel kabana kazon katete nang le hal kartibi tamalmo lalabnu ma wulanyeri desabietale ay bohmani ni yela kaman de malaman dabyamba. Okay, because ni ener malaman dabyama sometimes and try to explain be yara shanga but the man la kaman so yel yeto a tizanu to zang ta hankalam gbale. Okay, ka jejele different way. Okay, man nguna ambwama Fauzia hudu warke ka badu am halaji malam binyama. Okay, injila tamale September 91 ndara pagi Italy ndanyar la bin yara shanga karnin man yasum kaman dagban kan yina dagban bilcini nyama because bin yara shanga rabene kaman aku to tiari yala babalante retanang dagban aku to tiari yala babarante dagban bilcin tinang le balante muslimi so den katinum shabra amal miyar nu'um kaman dagban kan yina dagbanin nyama kantinong yung behta kakuna ka bin yara shanga dambin nang da silmin tang bakar nang da ci because ni yan ni bin yara shanga bin nang da silmin tang ma hal pa'min do la'am pa'min pa' la'ambu. Okay, ni do min do la'ambu silmin tanga tuwum dalame. Okay,
Katimini kaman de biani. But abin yarle kaman tin yarle dagbang shamma. The wuram ya no law tum de la tuma ka zalgu tum de tuma. Ka fukum si biani. Ni el ne fukum si bien ma anyali sham. Onyali sham ne tin yali sham du ko tonye yim. So ay boama ni yel ne kaman mbaaka nzang de la bin yaranguma. Number 1 yung dundong nan baaka. Number 2 zungo tiche maka la'are legi te value la'are arziki ngardadam. La'are ncheka behi yipa tyardu pune. Ay kana tele banning dali ma zaha bamala nunu babu. So lala nunu babu ngoma di chami there is a saying that bullshit happens and money talks. So shilpulu la'arin timali ye garban shaka mazaha disandala bukata. Zungo bishab bambere punu mazaha mammin bishab nuku di fila kambwaba de tinya mun kaman o darla credit tirma o dala fontma kasenir bin yara shanga tirma kan lehra kan yar bin yara shanga karta kana tanin kaman da nan lan noma. So haltun kushi ke yarlama ay bohman mana yela haltin yarlu magba de banyala negative bohman wula anna jungum ban sha anna jinye ban sha azwar lame ba ban sha an wumda kan yarla de tanan la normal ta zungo tinye behnin nan dale wula ka tikenar pune ne tatamalle ti shab mahla de video zamba social media. Wonning le man in malin zamba social media Italian yala yim na unsani. Ajaka abakpan kama so inang lala kabang mal ba Facebook. Maybe bu wanda ba expose la nirmo nzan wuselo kama on bi halshel. So di nang maybe karan yala punishment shall come no zo. Nyungun na kala la hal pune ayen chedenne. An yula nirma kala license kakulan chedenne. So anye karamal tale bi zang la ben zang ba Facebook din cheka selo bangun nang lama tenda anye behti an wumla taban man tman ma be nin kura kabiyala na kabgun wapa ben shazo zungo dundu tunu te kabgur wapa ben shazo din pa social media ka dundu tunu ti yel man shele din ka te kabgur vorpara zungo as dagbana mambana wumsma sham mana wumsma sham ne walke nin kurana fana mabun na mabun wumsma sham ay ne ban biaw a reporter la amine nin kurso nu to malbale kaman nduma na on basai na vigi ama bigbene mpa social media unna wunin yenin verso nu to jeji ka dadam pi so ang mal zampa ni nirbunya kar yiho finma zungon duma na on wonu to tu chotale ama nyimpum molo dunya za hagle ami abano worsham so tamalla mentality shel karmalt nanda kat sa'anda tamma karbu fiala zungo tiyel men inside tamale so mbor man tizang inside tamale ntuntuma the caption woma be to program woma yul konko du wuram ya ne tamal mlet dundwang ne trezang li sambanne inside tamale wula kata understand le ne tamal puni means ya tricheka karanin bangti yetwa tricheka kumasinin bangti yetwa tricheka so bangti yetwa tamal mlet dundwang ne kata bukata male. Okay, but asati ni kamande anyi mama ne yershelmo biagu is a gradual process. Maybe there was a time ka phone da kane ka phone te pa biane. So lala ben yara ma den jirni sim shel zan tertu ma dinan kate information za haini to reaching inside nama kariye through social media kariyan paba being it good aspect be bad aspect in yale do you see anything wrong with that? Ami akana on social media aine kabiya nanang modua be asab a preach to so
be ayel yes to asunti so ka post bin sha din ye na won ye to be din ye din yan malti za habukata sun biyan gargale amma ye to abiao tin ka ta zagura of course ari yala kamande ne lagren cheka lala timma bi shaban bi repuno ma kabtu cha de puni and recent time tinye ban kulu gbare nimvo shababan belala biago ma pune antonye so karna aywele because o mama na ko jie dajia sham konko wuhra kama biago bo vielto kare na ban ne biago vielta ka mama biago to ne de bo vielta why are you still doing it man yer le biakamia yebo bo doare biwele o leer la biwele zo lamba tamal be ka tabu mi bimane be shay polo tamal be ka bucen shukuru taba akani tukul gulme ne bima ti lege bigwel poy katnan yetin yanzan paso nungun samati bima kayen yela ya ye bihman nan da bin yara shanga zaha lala gayism ne lesbianism ma tanam lamba karatuna tagalam bi'ai negi tumboni ka zanga bima nan no no nangda azan bima chan karam azan bima chan shukuru no to buam ben shakar to dabiam for example tunda anye be number 1 tin bin yan wahanya da bizan a chan karam ka ban ayan zan shalin zan pujin le ben zan sondu manawni kaman tunum shaba tukunun lum bielfu karce ka chan silmin tanga ka an kumi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim duzo kunku dice muka zor da biyan nan ben yara shan nan da can silmin tanga even though nda na poor me nda malla 17 years but ni jin karam huriya mala yuba karam bungu ma bin sha'nya la kaman ayatul kursiyu am bi jashel kamni beta habya shel kamza habe anye bin shabya kamza nin karmale dinan gubtinam shab halnin zuwa katishiya enu to yela darata pala sa hashali kavnyale yan sableme zan nun komne inwule beyin zan wabsin ni so du woram ya ni bima ni nye bibelfu halay kul zan la bismillahir rahmanir rahim zan lebima dem protecto men ni shanga. Okay, so aja to amon to gbale de wurin kadama abubuwa na galam bishaban no akporlam kamande te lamben incheka la be homa ka be chaden ma la ka bona yelo 100% ka lambe shab at with age ka yune kamande bi ne page ka dina kulisim sene be wumsro be wo ngode marle ngomermele mangona ay boama pa be do benir ba maza makutu no be ba dukutu no benimjelo zo hale ko gbat sai no to gbazale onamda ne no namda ma pa dutuna akul bubo halen lehro boko di boko nyu boko nangda ulenyo zo kanyi mango ne bango ka fukum sina jozo especially opuli hali ko tin ngamalia do baza hadinya la the same thing. Okay, and man zaman kama di kana tizan do min pasun suni don't simsin no pay attention ba because nyin do ma agbayan kwala pama I cannot lay back ti yam adam ni ti yapa hawa bejere do sapper guzat ka bazan nam pa o sapper koble o sapper zayin yes so du woram ya natanam pa ba nduma na umpun nam tim ya katar hankal dinyala hankal so so nyin don tuna bit top ame abang wuri shama so ritunu ti chekata hanka ya bit be mane binnan be okay ka binyar binyara shanga dundwane Bolivia ni 80% ni be shamngoma ni nye bin shan yang dundwane. So for you proceed. Kama misali you said bi biala dundwane katunu nyare maybe biashele ambi mar de pahawum so ma pune ka zontin yar bi shabe to anwa bu pam chang bum bi hashel no ma
ka bi lambi sani ka bi deeli bi deeli la sambanni bii mi pa 18 years di wihani ka dama on to yuli o maŋa o hankali biya enough no understanding what is good and then bad so lala bihu ka bi lambi ka bin yisina ka nyɛ bi lambi ni niŋdi yɛltɔɣa shɛli ka bi niŋdi mo bi nyɛrili la sambanni ka adoptili ti naan tooi kuli zaŋni galimi ŋɔ zaŋni tiri lamba just because ba ni dɔɣi anya inda yɛli yɛltɔɣa shɛli yaa yɛ Dagbaŋ bee Ghana ti kɔpiri la silmiinsi life kama ayi lihima niriba pam lihirima mi kaman n gbubi la silmiin tali bee n gbubi la different culture ba mani ma nyɛla 100% Dagbaŋ paɣa ka gbubi ti kaya min ti taɣada 100% ba n yɛla mi yaa ni biɛhigu ti kaya min ti taɣada di bi taɣara ti nim ninsalinima n taɣari doli ni be tamale mi stories shɛŋa ka mi binyɛra shɛŋa ka lambi gba bi mili silmiin tiŋa o n yɛla ni o bii pa 18 years o n tooi tɛhi ti o maŋ maa o lihi o mi ka o chaŋ shukuru o pa 18 years o yɛn bohimi yaa tuma ka a bɔri na a tum bee shukuru ka a bɔri na a chaŋ ka a yɛli tuma ka n bɔri na n tum ka o zaŋ a kpɛhi tuma ni ka lihi haali ka a ti na a tuma maa ayi na a tuma maa ŋun maŋ noo yɛn zaŋ ariziki n yoogi tuma taa ka bɔha an niŋ amiliya ka a yɛli nabi yɛn niŋ amiliya bee n niŋ amiliya ka o taa saha ka a staati tuma tumbu ka a maŋ ti laɣasi laɣari biɛla ka o tabi sɔŋa ka a niŋ amiliya nimaani ka a ba mini a ma an yɛn niŋ amiliya dahin shɛli ka bi yɛn ŋmaa bi nuu ka chɛɣa because o liha ka a chaŋ shukuru bee o liha ka a nyɛ tuma ka bo biɛhigu shee taa ka bo tuma taa nimaani a saɣaya ni a maŋ ti o liha ma okay Asia ni labina asani ni labina labina bipuɣinsi ŋɔ polo n chaŋ shukuru ti shɛŋa ka bibibibihi ka bi zaŋ bipuɣinsi bibaayobu n zaŋ niŋ du shɛli ni din bi saɣa ni ninvuɣu yinga beni n chaŋ shukuru ti shɛŋa ka n nyɛli ka so n yɛlima ka bihi anahi ka bi be shinshaɣu ni n suri kom ni bɔri ni yɛla shɛli maa kaman binshaɣu n nyɛrili biɛɣu kam di ti yɛn kam na ti niŋ normal taa so like Sahama born in Kana Mr. Side son before Kalabna son because an yel shalom abona kama pamin pa ikulin yar taba karanye be zama ka bin yar taba den to ti che ka ba hanke ke tabne kama bo bom tab duni an bo tab sham 100% now zan la feeling nang tini 100%. I'll come back to you bro Asia ko ye to ama kana demi man la ozania galmi ma za na jini ti behlambo zo ne lambo mon cheka la homosexuality do bomo do ti ka pa bu do ti ma karbe biya gune tinji sa shelma. Do you agree with that? Be wulani a hankal zan pala to ama polo. Well pour quand pied et to ama polo when zan la pion ka pour niveau chaban za notre programme kayaba ne bapam ba ka tabra programme son karachena okay because tin yare to ashe ma ka ta soyur lam ka ti yara ta bora be shade ya male tamale ko ninye tambi ta ba za suka gana za hamale amma tambil o she pulon wadan nan no important so kamle te programme subscribe ya ka share ira ka like ra ka channel din ko yanci abi hakuma cin vin yalinga ka program ma gwanye na bazan ajiya to ama mbela ajiya polo de me che kan be ajiya polo ma nyala tan gobe to asheron ka zo karapsile anya yo de psila lo she polo ntiche lo she polo ntlam psilte sawo en pa bom odopi de konkonda bien ko afanam ne yeta na blutu yetwa pa bom pa pira karapu ne ba dranya dabum bor na pa bor ba dab taba hay karate page na won tamala ko num na den num zancha pa bom pa pira wadan da kane ko mbugum ka afanam yel parapu ba karate ka ta palu shepulu ka pa bom pa pira karagba yina
so te bohan te ma yaare gba mi pa yida ko do bon do pie wanda anya le ho ka pa bon pa pie karagba te yina yaare yina de nyala yala de bayi de shanga biane be ma bohan la shukuru karnya maka sha be lan la pa ba pam ka be do metre ka sur kom shin she yinga pun be shabna bohan le sha pulum bala ban be shin sha amana ma ka ban ma handa tabja ka shire tablo shan adam butun da ba shi at the end of the day they become used to that aye ni mane parent ma ka fault den de tuno bo bia sheta ma den ko bonzanta parent ma la zan la bi ma cha no te bo bia velle shukuru you understand ko chan bo bia velle ma bo shukuru ma nta adopt a lifestyle share different shukuru ma punu because o bo han le yan so ni ma nan zam na parent nu kara punu lo share pulu ka parents ma my problem parents ma na ga nda ba lo share pulu problems ma nyab shi ya te bi dabsila na bo han tabl golba lo share pulu la because te shaba de tuma na ya number ne kan mi anan da ban shama poi kana nan le ai ja nan da ban shama akuto nan le vien yarenga kama en pa fita ka aji alo de sam ko boy manan kana ta mal ka ko mine ka fita nyama aji mama mina at the end of the day ko chan vien yarenga ko ka fita ko boy ma you understand so den yala ton wum sirte besham lo she polo ta mala the problem ka che lo she polo be mama chanta bohan le sambanne so pa bomo pa chengo manyam kama ba bohan la den shukuru ko ni kabto landa ba pa pam ka be lo yenga ka dab ka ba sane ka ba landa sur kom from there ma you see that bonko biara na jakama they will now become used to lab and okay so bro an yel shamo I understand ti yalla ma pran la wula de panyala bia shele dranye bia shele bimbi beri nyala bia shele bimbi ka ba te pa zangle yina no dunya ne te banka dama ya ngo ka te nan la lami ka te bora ami agba ne yel shamo so I danan da ban shakara maybe school ke bi nan dale be shukur ke bohanle pompon kat zangle yina ne betitin ya swale ke karpa kulle normal life mpate bia se pune kat biene galme ma anto zangle zanzante su karpa ya bam kul nang de mo mal pour ni ma le ka problem ma yina you understand ben sha and the pun so aran nang da boso ka so aran nang da maram ba fiel so thank you so dem ba fiel ka so aran nang da ma kata pa bo na be ya kama ya ni yen chama kara fiela that is where you get problem so ten yadda yeto awon ba yilo shapo na bon pa bo na be yina ti yet kama ya de pa velme din sa nam tamba sa ka ba non de le polo ne karlan pa so asem na de nam pa nyeta problem because tizaha kama misale timi afana yatene zina de bo fiela thank you ka demi bi biaguma pone ba because we are doing it ka hide lama so bi yarna kamande tale nyela ma ka timine tale nyele be dizo ka bobo fukumse nzan tele ka reja ni shi amina on sunsune karbe ma ai nan zina amina on sunsune karbe so la nan ban nan noma bugba iri ko nan de ka ren so asem ne kabr nan le don't you see you have been normal than benzang le yina cartesian kama betem baswale kabin le because in the able right imagine kan yarma you see ben yara pam biane tangban tunda number song that you understand because nene tangban tunda number song that didn't leader te la nchen la ben yarma punma da ba yuge kana tangban wo gay rights shabra ko yimna polo ntuza na bo na gay right ka ma yama la ka bor pa ka pa ko bo pa che ka do ko bo do che you understand karata za ne ta zan la chanta fo kum su do which is Parliament House ka ba ta deliberate into it the sayane Ghana ta sana do bo mo do che be pa bo mo pa che agba ya ka ba zan la cha
ka duma puuni zaaha ti gbaai kama yaa ti jɛli because one ti ban be duu maa ni maa musulinim bɛla ti ni ka ti daadiini bi saɣali 2 Christians bɛla ti ni ka Christianity maa bi daadiini ka di bi saɣali. They want almost all religious bodies. Ka pagans shab ko bɛla ti parliament house wo puuri jiŋ wo bi chani church. Yes. Ka bi bɛni ka bi gba zaya ni nɔɔ na bi saɣali. It means that Ghana zampa gbaai kama ti bi saɣali maa. Yes. But what happened at the end of the day? To tune down Bambi to tune in your non laugh for Kumsma, Cabo Shop Prim Logre, Domit Tien de la Logre Shop Sanzo. Can la low share one of a pass, not be unpassing. Ka Abapan Carnier Bunia Tizas Lara Benoma, Ka Blantiti. Domi banon swang to survive right in a way because the economy and everything we depend on them. So dinang kati zaxle ka bemi yeto anye kadama ti be na satela benoma bakula swangte abnye kare tenen maman karem na. I ain't chemo can diverting yeto ama. If you can remember on this platform in yela me yedi in yela kaman Ghana to tune down and yam gbub la na wunzo na onye ne gbub te sham dunia za so be mbe Ghana tune yes kaya yete leadership ma di anya tanama to zo ka ba jana now the three am borla shi mba ndaba na ba gar leader te ka ba zora because my responsibility share den jibo zo. So I did never go and be a still will not need anything from West. No. But I'm Muslim. Mpona ndi am go to via TB and Muslim se dawa na ngumbo ham. So Miss Man bor ben shakam tana mal bankale. So the butune tano nambo anan Muslim si logrezo atare kare ya ta sai let us sam pa bumo pa pe ka do bo do pe no. Bolebe dunia yang zo ka Muslim se bor na bazan lo ku buka ta kare ni logre ka ta kale yelem no. You understand? Okay. So the leadership bapame kabja yueshel netem bion karanye nabazanma. Baraji ariya le to ashere. Kan borne mpyare pune bielfu kaji anyaban shao. Kaman katagba shaba kabanonde la benma. Kata postile on social media. Wula kata namba ka postile ma. That is the question. You understand? The reality and by social media ma quand y a l'élément ya kama moi je min afasaid ne l'antab domino do tela ben ya punishment shelam bon polo ne kaso kam ya kan kam ya nan le tar kama en nan le nan ma ka ban nan moi je ne mshamla ni man ma ay to ma vela ba dingman la bugaza ha in the other way round ben nan me ka uni human rights. Thank you. Platform was on one yellow human rights pa kata bihagu sam. Dekala if you can remember. Yes. Kan ya yetin tenda kama human rights nira kane. Ka dagban kana namsule ka gbable. Ye to ashanga biandra ban nanda. Okay. Chekan so haka gu into vo kom kala. I could be lol kam ka yuna gare kom TV zombo inside tamal. Chekate vo kom kala. Okay, I could be lolo kam gare kom TV zombo to vo kom makalabna kan ya ko enti ka yele kadama liga shelle yo man kan ya nyeni vo so ngun yele nzanzan tema man kan yala ngun kware nema kabi shisha o min suja pa ba ma kunyala bamba dance de zodi nang maka nyala liga mo kar nang aviel pam kan wo ma ko kwara de min jinja ma ko kwara and of course ne ji cinema so ay nyel kar nang aviel man tu bu man kan shi kamino le nye taba hale ay bi lo ko mon to zan nyama ma zan pagana ka ta pargam am borshel misa site tabla ja fozena nyala bambi dumo pune ami yuleti e to ma nang ni mo pam I don't know, check and continue from you. Okay. Tiyala pamen do be do bomo do chi kapabu opaki kama kaizan galmi mazan tere tilamba and tablet leaders dinan karinyala maybe misale nyendenye ti president be maybe amal yaden to non fukumse lala nira ay gba lala nira wula ka yune ni tere nan baka lala bno ma ka brichale
You see, the most my to our pool is Zaha. The la bisha bunch on the one the pabu or patri, cadobo, do pima. Ninyere, Maninyela Bema, but so Nakotonia, Yumpi and Nani. It means that La Bema did not turn a big woman subshi. You understand? So, Yabelam be Kabatuto Buhandam Boma. Like Ajaria lay to Ashel. The Shabba me to be net shell. Table me ben your shell. Table me be man a bear shell. And table me be one a bear shell is even the most dangerous aspect. Kako drop ya. Kabimata pa yuma yumpia. Pina na pina nu. Kanyembon obo miya bi ne bear lo shell. At the end of the day, when chant a bohanir vonyablement. Because Casulin Sene Manano Kujion, Nzama Kama Mbia Kamna Dry, Deepa Anyela 18 years, Kamikama na secondary school, Halen Yanku Tadu. So Minam Behimbia. Yes. Because Nje Mayaku Yina Tampune, Ntapakan Lurbe Motu Kabwa Kamujaiba Koma on change on Wokuna, Mamble and Pedu. Un gurla moto maza dimi nye lure kan pa kan yana jingma na kan chan mo en pa jingma ko kan shi mbo she sun blema tinyo poi mamen ku tres la ko mino tapte shi gota she gun kan gba go mpiro fia boni ka be ma nya kan ko fi wo ha na dun donne ko tena kan to yun la pa ka po jon na ka bukuna na bunta dan boso kan non de la anjino chante bo ham live she so yan karapan tuma. So bilan committee obi time. Nye bimani en po jang lo she polo kan nyu yan kuna sa shel te dole. Hal dirbo pam yarma ne be bon lam bimani nzo. Halin chantuma ne jiro wa chana. Bibja zabel fo so biade. In ku chantuma she njio cha. TMJ ma ne katokuna. Why? Because injino chanta boam ben yar shanga dem tuno boam. So the belamba ma la problem in that aspect. Because the chela be ma buy. The me betuna do abi kacho ba do abi agulume. Then say ncheko be nimvo manga pune. So the chela ba wan su be chanti boan de tabnyer vodna nya bungo ho. And as you lan yele to asha ne lgre. You understand? Lala bishop non de la ban ma ba za nga kamna jimma 2 million ma manga no. So lgre ma ba. That is the question. I could you or Kutonia 2 million Karakonio Lgram Bala no. So Tumba Wumsaba Vien Yalangama didn't suben chant a Bohanlemaho. See the Wumsaba Vien Yalanga, no, they might have been a million. So the leadership mami problem man yame. The two men Zak Pana Biane. Katazaha mi Kabema mi Kamaya. Zakpana Yakazan Bobani Yakaza. So I know the Bani Yakazan yen na. That is where Kadabiam Jelayam Biabani. But I mean, couldn't let you to share Karapuni at the end of the day. But problem with this social media, Pampamaniam, Bayer Shanga Biane. The button to Balam Kuhale Yara. You understand? Bema Shabino woman over ya. So waiting ya. The Lidromo no Nunya Wula Lekunya Kaza Anam Nundelema. Okay. You understand? And hello, Yele, Choko Yele, ka discipline share them Pierre Punma Bago Dabia. Konya Kaman, we Zanima Ben non tavenir Vornella, Bang Babala, Yamban number sham, Nisae Bosse Capshiri and Nag Bango. At the end of the day, when. But I could buy a Carconia and Yaban Babajina, Yelka Port Porgia. I never never tavenir Vorna Kanga Ban social media, Bukan on the ma acquired lemma. You can only publish it at a point disciplined man and nanda. Can we yell man yakamaya or no the younger than yan dwellambo? The Biami and Bago Mokochi. But I can malabana, Karamala Kamaya, and nonla advert. At the end of the day, we have problem. Yeah. So money and yasha the pool, to be lambazom to do man now. I mean to be salabema do abaka do Alabama. Wula shit me now. Dizuchele kata banti en nonsham. Ungumsete bema tam kalezo. Okay. At the end of the day, kabiane kabasa kalala bia shetem boboar na babie pune. Okay. So na kumasha. Aja, apart from
maybe logran driver be interest be lamb man or be wumsir te tamne den tuni be wumsir te sham. What do you think didn't check up be chala la biya gomani ma? Okay, mborn che bro yeto amani shelpelo. Anye zalgu yen tumtuma dundongne amina pasusuni adundongne asambanne shela nyi mamman samtile 100%. Ama sometimes to su yurlo maltinanda. Okay. Bro yella yeto ashel ne pumpon human right kanante samte. Kambe sato yeto ama. Mbor niti labna ti zalpana. Ti gana zalpana. Abor ho aje ho. Ti ban mal b zalpana. Kati nan mal b zalpana. Kati afan mal b zalpana. Okay. Zungo kasilmingi yalia na absolute moral principle and relative moral principle. Absolute moral principle maya di yalamia nukubu dunia zaha sombe satile. Ka relative moral principle kar yala ya na biya gudi yila abanyengune amanyengune yilden kabdwa fongden ka yisi azonum nyala banama shukurdin ka chan tibaya zungo ayele ne kaman bima foto katiro fukum si shele karin magi zamba social media ka shabnya binnin da lisham din to taba kama manglan yele nurutu niti leaders bizalzal pana karto tumtuma kalala bin makan ya atizaya because amamman pumbu respect zal panama nyin ngumbe as nyin ngundu yan to malma ab respect zalgo kabora ni leader be governanti no respect l'etat. We are not being fair. Iyel ne ben shaku nang yim dundwane dutu numbang na kamang babutu nzang le nonsu ama manso ye yunu kamando ko nang tamama den to nung tiso deni nyam problem zungo ti yar human right ka ben sha bia yim dundwane ab malbali ka yina samban nan tinye so den ko nung dale kanyin zanga so yisil za hanzan palala bin maso so nu borni yeshan maya ta zayi borni zalpana tumtumaya kama mani anto yelni yelatu because mimi ya tam shel dinye red traffic kan garle zalguyen di mami tam shel bin yel nu ngobin nan zalguyen di mami ida so leherma so be leherma mani yen nan ladin kamata chanta simple example and I'll end there. Ana mi nyeka na yake du no tuzu ka lehero so sa no nya na so lehero o lehero ngo ka lehero ngo katam ne kamandu mana won lehero so tenum tunu te package le ven yelanga ka yel zal pana ba maria nang yelungo amai bohmani man yelana gayism and lesbianism in Tamale. Triyim even leaders be governanti yelani. The problem yel ka governanti yeto anyel. Ti yuru manitizang a fault nyel. Kabo minute yel fault nyel. Manantuna mal pu ka sona mal tama. So zungo tizan hadagbang tamal ninkura kamala sanzanima kamal nanama kamal afanima kati yeli anatanam kuto solve problem ma ne government kam nan to sign kazan ban pa pu karnan tumtuma. I think we are deceiving ourselves. So if not gwamnati ma domi banam male yuko shelden to nzal fukum sekara tumtuma ngwela mala ya apart from because he's the last person who has the highest ranking body in Ghana. So ben sha kami kuli an vumvudi antenalo to no ko nang le ayele to ashel earlier on ni zina
ti soɣari bi niŋdili ka ti mi ni di bɛ amaa ka ti niŋdili Yes. ni ka gayism ka di pa polo gayism gba di soɣari mi ana min ku yina sambanni ka nyɛ so min so doo min doo ka bi ʒiya laɣindi taba No, misali ya, ndi yɛla shɛm ŋɔ nyɛmi. Di niŋ ka a nyɛ paɣa ka nyɛ doo ka deetira. It looks normal. Ti be duu niŋdi binshɛɣu. Bi ku tooi gbaai ti di puuni ka ʒiya ni bi zaŋ ti na. ka gayism gba bi zaŋ mi pa daani niŋda Nkanna. But di niŋ ka doo mini doo be duu. Ka bi suspect ka gbaai ba paɣa mini doo ni yɛn laɣim shɛm. They are doing a crime. chɛ kan yɛla yaa tin yisirina yaa doo mini doo bi gbubi taba nuhi di daa nyɛla normal titi yurilim daa biɛla ti sunsuuni ka paɣa mini paɣa chɛna n kanna wumma chɛ kan let me land ka anaan disagree how many times yaa ni daa be silmiin tiŋ yaa n nyɛmi ka yɛra maa ira nye brothers ka bi gbubi tab nuhi yaa silmiin tiŋa bi daa yɛrimi ni gay n nyɛba n yɛn maalim maŋa n yɛliba yaa bin wumsi ti shɛm yaa ti yula taba ti nim bi mi binshaɣu yinim ni yɛri ŋɔ maa ka doo mini doo gbubi taba zuŋo din yina pa polo gayism biɛni ka zuŋo doo mini doo yi gbubi tab chɛna ti lihiri o mini kaman bi nyɛla gay amaa ma ni daa nyɛ bia n brothers daa yi gbubirila taba ka diri luɣu yinga ka ŋmɛri bolli together ka doondi gɔri yinga together ka bi mind ka di puuni So like I hear shemo, it still exists. Ti kama tina ku niŋli. but zuŋo how many times ka ayi nyɛ ka doo mini doo gbubi taba ka ku tiɛhi Pansoro kan kana. Ayi yuli tin kuli yɛri shɛba yɛltɔɣa du zooyi pam bii ku gbahaba ka bi mali paɣaba features bi ni. A ku yɛn yɛba mi ka bi nyɛ dabba ka chilim bi maŋ n leeri paɣaba. A perception bala you are being judgmental. No, ni yɛri shɛli kan yɛra mo. You are being judgmental. Pansoro. So lala niriba ŋɔ maa bi biɛhisi mama n konko n pun chɛ ka niriba zilisiri ba zaɣala yɛn biɛya ŋɔ. Kama ni ʒiya ŋɔ ka yi gbaagi friend chɛna o nuuni ka ti gbubi tabi nuuni. People will see it to be normal because binshɛɣu bi wuhiri n biɛhigu ni kama a ŋmani gay. A yɛri nyɛ shambo. So and ami yalla kama sa shele bra gub tabnu tun zo ka tinyar shenya kama agarsu maybe ke chana ka gbubo nune ba ke nye size inga ka chen ka gub tabnu ne tin man boten ya yala mi ya yetinum gbanin yel shamuma silmin tanga bobo non used to no domin do gub tab chana binyem kama domin do yi gub tab chana binyela ge kama nyele karda nyela normal titi ama pumpung din yi pakana kat bangdala nguma nirbu pam kama yelma mane mala dressing kama mbunazo dressing shall be ni tien tuntuma kan yela ay nyama nirbu leer makayel oy mangumbo mo changla silmin tanga ngokobe naunzo kama najim milegba so the perception the creator problem kama ariya manyela ngumbu sorry to say tumalla bin yara shanga mane ni beta mare sonku to yina nti yer kama namin kunye kamina patwe chana manzonum za hanyala dabba because do musma mba malan musma koramiyar bolle kan batimiyar bolle nzonum za hanyala dabba ami abanu so bumbe yalla ma bumbe nyam karnye no ma kanna mai zonum ya kan min ba ku biene kar man la kaman tumi manyer ba mu kaman brothers blood nyaba sex kuto kana min ba susuni katibe du yingane ndirbandir gu together how to don goro yinga so ka bin shakar pune ti ama nyale okay ama zuwa ay kunye ka pate dodu ama ndel tame bin shan yanna so not everything that blink is diamond. Okay, so point kana amini hotels pune te malben sha dinan ka idabai kana ni ti pie do they will not agree be power. You do know that? I know because I did hospitality. So, I know what you are talking about. So why is it so? It's a primitive mentality. Relating to what? Relating to tunku discuss Richel ma bo amana wala. Zungo inyala dapai ko nya brother. Bonle wi ni nyala ge. Mina sister chana katikana natiti de du bonle wu niti nyala two lesbian. Ami abano worishama. But I'm brother, you said something. Yes. Ni teacher I will pa ma pambiene. Bebe school imbi shinshani. Yes. Kaye benyama surkom. So because of that, benyar tabma kabso te kyar tabne. So abapam kari nyala
babu yuni weda tu zombo anga bambala ke kana ni ti bedu ba yuni ya yeto ashari yelmo puni dinan ke kunyala wula nyanya ke yen lambien den to ti cheke hanke ten yala no number 1 tin tahbiyar da baviyala number 2 yala ma de beginning ya yemman fauziya mam jagu no kubesham yum 50 years kan chan ma man nagbula naranye biya bungu ma ban shan na tirla karmita ya yala ambiya ye big baga foundation to kubiye maka ma anya mejra misa I bas foundation ma vin yala bin sha kamanu to tam do zo but foundation ma ibn strong bin sha an ku to tam do zo tamal bi prince ka ba manam che ka ba chan boarding school ka mama hu na shin chan bantin ye bi ma ne birshal obo minimani are you getting my point? So but I mali a moral principle in very intact bin yara shangana kana ta garatu ne ba ka bin yale okay sama ran kan so zampa wula so den katin dual katin yare to ashan mozasa tin yan shanela ya tutunu to take action but action shall tin yan take ma ya tubu gulnu so kana tamal problem matiti tubu gulnu government kana tamal problem matiti ay mal biya bahmo ka biati ne ko be biya gu shell ka bang ne kama bin sha taram bi woni ami abang no wurshama mule nyozo fila bo ka badira ay ne ka bima wo bicen shukuru bombin sha to ko nanda o doye ka bin da bin sha ngoma danin ta tare lala bin yara yuya ngoma so tice ka ta hanka kana ta be mani so ka an yar shamo bankulu umse be mbonu tumba santaba be sku mama o che ko chang le vin yara still they are engaged in search wulan tunete number mi din kan yara ma ya ai baga ban gbe vin yala dundon ne sombiyan kanatin inde nang le bin sha ambu bora kaman ni jian sometime yar ye to ashanga sheble bin kaman karambane kamala ka karambane confidence nyale mbila ni nyesu kamine bin sha an kuto move so mamble ngum de ye to ashanga babalante de to distract mind ami abang no wori shama so conclusion of the matter ya du tunu tinam yis zane drugs mo yeto anara kana karba ku pahla benwa amini drugs be take drugs te ba pahe ka banang de la ben yarama delang belang ka ba hankayni mpiaro zakaria urayel miya nati chel google ka balat big bvien yalanga ay baga big bvien yalanga nawzo banzang la tizala to ni ka kwarle ka bima kana te gare gay is master to me lesbian is master to me because of bilang ko tima ngoma because big tima ngoma vilan kabanini bilang kaba hankayni so tukbang mi yetmanga ka ne bja ka bang abia yokobe boko nangda ozonum nyala ya oybe shukuru pangma manga bako e kam ka chang bima biagubo no ko be ka bolo teacher ka pi teacher yinga ka zang bima zang no alkawli amai benang lala ay jia gol ne government ti zang law na karatum tumata hal government ti zang law na but still de bentu okay last thing an you ma punishment de le to ne bezante dinan ka ba pa même pa ka benang la be domindo ka benang la du tune number 1 ya close doors hal na yili zongni be afayinga be ninkuratoni de butu ne sopai de butu ne sopa ngmar video na ma yan jilba ka buai bonle ce kanan da lala ko zuo hankale kana ampo din ce kan yala lala ma mbiya faisal ramal la 3 years ko nan bin shadinya mino konko ho kan to zo biyan gargma nauzo ka sante kana tisani ko nan lala bin ma kan to zo ko prison ka yelma kasadiva if you do that to me again I'll slap you then dal kan bang na kama do nyala do o 2.5 years kan bang na kama ya do nyala do amirin da ce ko de bino nya asma because sura pame kan tozo ama diri nyala mino konko dirembelar ko mbor nun so haya ni yer ye to ashanga ngoma ntuma nyale I'm speaking
based on experience. Okay. Kan tumla la tumangoma for over 20 good years. Okay. So kacheche barba yeto akan zangna tishi ke yarama. Okay. In yarama based on kan ninyali sham kan nyali sham. Okay. Amma tizani yang bal sham karanang tichel behma video mal bahra tichel na yang wumsi biya kaburo kan mage kazan bai amma yin zangla yuham mvugo hankal mrana ka ogbanan sata agbani borshelma amma gum ka biri bebum jani kari karto bahra nyinin do ka kuto pasulo melo samba na nirka borno melo ta So aja human rights an pahma di biago ni lala benwoma di nan ka mal fukumsi ni adam ma yala zala ana will ni maybe human rights o kam mal swel ni obi umbisham zo kare ku chela ben ma kare chana human right kam na tiyalia amile human rights na unzo tizaiya ni tiyel na unzo tadadini de mayabu piangar human rights ti ku yel na kaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on zan bin sha'an dol city katimini alquran yela na wundene ko zan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no zan dol city na wunzu lon de kadaba ana kunye bilchin court ana kunye bilchin police station because tiriyan gbabla ta kayana ta ta'ada ka gbabtalo ta da alqur'ani so to so yurlum malta na handa ka tagbab kama yar law kana tisam human rights kana tisam to da alqur'ani konko to sharia law the sanctity ni gayism de kani lesbianism de kani drugs take over de kani zina de kani azura de kani anyira de kani asam de kani to da dinu konko the sanctity so ti sanctity da dini then tinimble nye human right be law karnye be sanctity. Okay, Empire. Bro, I finally take on this. Katina Lapa. Well, Asia yetu amo yetu apam. And Asia yetu anama pune. Chana pile human rights mas oben ko ni ko. Asia yamane human rights ma. Ne debo pa kata be ma sam. Mbe nche kata chankata. Ton kushia. Human rights zo. Le zamne chichar lam fiabia. Yes. Shukruhu. Kamina za hamene bema wumsab shi ka ba mai ba chan ma. Bozo ka tazan ba chan na to wumsab ma. Na ba wo ba bia avialle. Bia avialle me wo so wumsab be de wo sometimes ye to akobo man le sha apply a little bit force. Yes. La force ma ka human rights karma anto ko fiab so bia jomi o jin karm le karachi jane president zo. Yes. Ko ba zan a chante pare. So the sontement. Never something. These are the things we are talking Aja. Human rights here. Teacher so we fiabre la bima. O moral principle ya karapai. Thank you. O moral. O yen discipline din ka la teacher mamala. Discipline din ko do la katile teacher. To la discipline she. Madam so appelle teacher ma. Criteria din ko do la katinye teacher ma. So what my teacher na makar kunya la mpati ndir zo kanye teacher. Ko zo wonyi nantinye bia. Ama o fiabi. O fiabi ba kara. Adia panso je kan ya. Anya teacher na ma. No. Bro. Pansoro, continue. Tu continue en general. Akakatanga. Te shikotonga pule. Ay ko fiab shikuru bila. De zamano baye boron to zan a chanka ba takpare. Yes. Karnyo ba ma razo na to gumso tam kalle zo ko zo na shikuru ma. You understand? Ami agwa na shama. To na mama ndun don na behe. Yes. Tom protect the behe against but tabanyer fo nyablo wazo anto nyabia ko mino bitwe practicer la ka fibo ka bima bora ko san a chan human rights. Yes. Kara de son tamma so human rights ma de son samiyete den de ka te son pas solo calme pas solo ama amine zon akura pas solo den kan yar kanama ye tule human rights ne da kane karnya tanana ne ti community leadership nda gbobte na wanzo mwazo mbira ku yente tumgala ayan gbago mon ku fibo vien yelenga hal ko kuna ntuku saya na fibo because mi on nan be sharp. Yes, you understand? Yes. So human rights them be sonte at all hal am robes ben zan marfa nyen kuso
ka human rights my right ne ba zabozo yes du chan ka ta da ba yuge boys o pia ta yonda nyu o ko chan man tuzu ka tama nan bago mbu vien yelanga do you know what happened? No. At the end of the day ka ba zo chan ashi to ko ta pan ka chan ta va police ni ma ka ba chan ta bago on zu maya but pensant ta sugma be reduce ba pensant that is it so human rights in child tambe wala ni ne bon buoma o ko en chan lo chef halbo on kula sa yini pour that is it so to nyirvo nyablo ha ta human rights pa ma kar pansra ma banda be ku tunisia na that is it what is the right about do bumo do tu come right what is the right about bumo pa tu come right ye boko enyela moral right ma when ka dine mama yela kama domindo do na do tu de beno necessarily launch sha'anan su kom de beno necessarily ku shi naked izam na on na me sham de sala adopie mbala o pa no pa pie gba de beno necessary bo adini won pon kar la kar de ma pa mo ba na yuta gba boko re ni to kweta amati dab mo that is it akabele have nothing like there is nothing like interest sharing no that is madness I see to it that one can practice lab and yarma yebe se biara bi yes because anybody in his own senses mbanya en yebe sha do twene ka kure twoni pa ma ba na so gba ko to boblo ke bele no hal gbara buso to anyo ne jelta ma anye karasu iba kama ya ti yen anye karasu cheka e polo so ma anye karasu samara kan the buso this is share buso the topic is broad yen su yala ban shaya da tunu ta zan message sheltiya kace ka dadam ti tanam dalan ti hatba tin labnan to discuss about brafia rabi shukuru na rabjen ka yarin wukarnin tin labna ti di fila in ku yar shelma da ma drama la criterial din mal impure teacher zunga wula ka ba mal pure teacher no ba aja tin aya din che ka hala wula ka mal pure teacher ma dan kan labs mo din cha agree with what he said ma nyam ya irrespective of teacher ni fiabre bi bin shazo kama teacher kuto ku country nye bia ko shi ya kari fiabre is it madness ka ku kana ntuku nye bia ko shi ya kari fiabre ka yibe sim mala maybe break down it's not logic kama humsum shi be yala me ya anya nche ka be ma anya problem kama ya shukuru kana shukuru bien yala amna isla break 10:30 ka twene class 11 o'clock yes so asaya na kama teachers ma shaba ba bien yibrisi be bu ko ku kana ta ba bien shi bo halin samu ama teachers ma ba yibrisi la ma head master ma gbara bien pansulu aja wo me sha sahala kan anya tin yar ben sha ma abu kama ya bi atinya ka shi chafyam shukuru bla bazolola za shukuru ma na ko yisire ka shi chama ba no ban kama ya bi za lo ka mu na sat yes ka teacher numbani yisi you understand and be ma mi shab malaban sha dipa apply la force so wo yisi za be ma shab malaban sha dipa apply la force biafu o biago pune o bien zan ambor no zan lo shekulu so dan bona man biene ka anya ngonye chicha ma la ka bra no ko tile teacher ma so show na la ka le chicha no I disagree brompa Empire anyere to ashe na unzo kan yara ma ni chance ku ka wo ban shakam one thing definition sharatom definition de be yiran hankan le kare ta pakan da di ka gba ka chwile ko na o kan yara ma bi wo ban shakam Don't dire la tapaka. That is it. Misa sa ite table ya je fozia. Tipo ya kapani nye sa hatwena katitiza amfa ndem bien zanti samba nanema. Inshallah ti bi rekare viala tin la nye dabsele. Mbolwa yeto ashanga bien de yar na ara because dem ba kul bien na de gba na ban de na weche so tinye sa kabla halabna katitiza jima nzanzan toy ndi yaran ligue mo yeto ake chikan zan man kan number zanta ay ku be lol kam ka bol man kan ku to zan ne ma paga bi ay mal sa ka ma man chan ente pargam am bor shere man kan number man yala 024 21 14 831 024 21 41 831
de zo an to bol man kan ay be lol kam ko zan ne mama zan pagana ne zan ke ka pour aja fozi an table misa sai ne ban yesa haka to kana ta zan fan din bien zan tima yulum bone abu muaz inshallah jimo ka te pilu boy inside tamal Gadecom TV zo kan sura kada ma yi subscribe to YouTube channel ma an table TV on TikTok I search anyeti ka follow it ti ko ba video ka share ka like tinzan ke kana assalamu alaikum